Dobrodošli! Sada konačno snimamo pravi dokumentarac o legendi ovog mjesta. Legenda ovog mjesta upravo nalaže da jedan veliki stvor ubija ljude i osakaćuje ih. Sad ćemo mi provjeriti da je to zbilja istina. I evo, konačno iz ovoga kraja mi smo sad krenuli sa puškama tražiti Boško i Slavko čudovište. Slavkec? A nam ne bu nike Slavkec? Ne bu nam nike, dozvolu. Jaj, onda već komarci grizeju. A ti neju komarci neke napravili. Pa najme, no. Što? Mislim da sam neke vidio. Pa ja niš ne vidim s kamerom. Možda ti neke treba vidjeti s kamerom. Kaj učeš? Što? Što je tam? Ma ne znam, vidim tam, ali nikak ne vidim pravo. Pa ja vidim tam nekšnoga maloga. Šta to? Ne znam. Pa na mi. Idemo ga tražiti. Ajde. Ali ja mislim da nije to ništa šumi. A, vidi lojtre. Što? Lojtre. Kakšne lojtre? Lojtre. Boš po lojtre gore iše? Slavkec, pazi kaj neš opal, Slavkec. Ja išem, ma idi ti, Ja moram ići. Ja vidim tak, ma ja ne vremem. Čekaj, tam vidim neš. A ja, ko bi onda snimao? Pa idem ja s kamerom gore pa ti. Ajde, idi s kamerom gore, ja... Mora ti neš najti. A kaj bi treba najti gori? Pa čudo. Pa dobro, letra je stabilna, pa mislim, ako baš učeš. Čuj, ja te baš tu... Ne, ti je strah malo tu iti gore. Malo ti si dole, tak čudovište ne budi drili. Joj! Vidim, sam za malo opa. Kam vaj, Slavkec? Čuj, Slavkec? A ne idemo tam šumu unutra, ka ne? Pa kud bi drug da išli, pa ne bu monstrumi bili tu načisteni. Onda pa daj, čuj, Slavkec, bomo mi njega pričekali. Pa ne bu on zašao van radi kamere. Glej, Slavkec, stani. Glej, mene ti je strah. Idemo mi lepo. Tam, vidiš, tam. A tam sve lepo vidiš. Vidiš tam čudovište? Čujka, bomo mi tam? I tam? A ne, tam bomo mi lepo kampa napravili. Pa bomo... Čuj ga. Tu je nešći. Nešć. Čeka da ga vidim. Slavkec. Mene ti je jako strah, Slavkec. Moraš? Odi Slavkec on. Nije. Nisam se ja bal. Ne. To samo onak da bolje vidim. Pa tu smo počeli. Jaj, tu je. A dobro, to je pes. Nekšni pes. A ga viš, to je nekšni pes. Ajde, idemo v kraj. Slavkec, čekaj me, Slavkec. Pes. Nja pes, tam je zadije. Osta. Gledaj. Ajde mi tam skampiramo. Bomo napravili. Ajde, odi. Sam skampirao. Odi. I onda idemo mi. Ajde. Ti čudovište. Bum ja još to čudovište snimim. Buš ti ga vidim. Sam ga našel. Gledaj, mjeseca se već mjesec pojavi. Joj. Ajde. Ti se tu spakiraj, ja pa mu pregledam malo kameru. Nekak mutno snima. Ajde, bok. I tek tak, ja sam tu došao, Boškeca nema, otišao je nekom na WC, tam nekom. Slavkec! Tu je zadi, Slavkec! Tu je! Aj, Slavkec! Vidi me u mene, Slavkec! Boškec! Evo, sad bom ja tog monstruma hvatil, sad se popišam. Jesam se dobro spišao. Sad da vidim ja. Koji je ono vrag? Nekav monstrum. Monstrum! Klečka! Monstrum! Slavkeca me pojel! Neka me pobeg. Jam se sad za puško, jam ga sad streljim. Kaj je ono tam? Sve se trese. Kaj se to strese? Sve se trese. Sam ga, kaj je to vrag? Nek sam vidio kako je preletelo. Gdje si? Gdje si? Sam te ja moril. Počel bom te tak. Streljal bom te, stani, streljal bom te. Sam ga ja našel.
Samo ga ja. Moram ići šumo, inače nikak nem drugče mogel. Boškec! Boškec, gdje si? Tamo je neka. Vidio sam ga ja počeo. Samo ga ja počeo. Evo ga, tu je. Samo ga ja počeo. Napalo me drvo. Uvidlo ti grdo drvo. Kaj je to? Kaj vidim? Nekako. Vidi ga. Moram opet šumo. Tam bu sigurno. Moram šumo. Sad bu dobil. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my own Gdje da Boškeca? Boškec?